Tine maswati siyanemukela nonke. Tine maswati ngenfokozo neluthambo. Lenzo lesime kuyo yabona kuongiwa kwetilwane kwekuqala ngqa lapha eveni la kaNgwane ngeminyaka wa1961 kanti yaseyivulwa ngalokusemthethweni ngeminyaka wa1964. Ngikhuluma ngayo ke iMlilwane Nature Reserve Mbukeli, which is the first ever nature reserve in the Kingdom of Swaziland, and it has given birth to other nature reserves. Now Mlilwane is older than 50 years, the 50 years of independence that we've been celebrating as a country, and it's even older than His Majesty King Mswati III, but then it has so much history. Mbukeli ehlelweni lithi Buhle Betfu nanompumelelo kaDlamini sibongo kana ngihambi ngedwana ngihamba naye Giyanik bakaMsibi. Asithathe leli thuba lekubingelela siphinze kwemukele ehlelweni lithi Buhle Betfu kanti asihambi sodwa naMbukeli sihambisana nayo iSwaziland Tourism Authority sithi Hlomangwane vuka uvakashe. Mbukeli seshito njalo phela sengiso sikhathi sokuthi satise wena kabandi ngelive laseSwatini njengoba sesinilethele nanhlelo njalo ngempela sonto siyathemba ukuthi soyadata indzawo temngcebeleka lapha eSwatini soyadata indzawo lekungitona tikhanga tivakashi lapha kaNgwane njengoba ke silapha eMlilwane ngulenye indzawo ke lekhangatona tivakashi letinye tiqhamuka emaveni langesheya bete nje kutobona dona tilwane ngoba phela nompumelelo kunetilwane etahlukahlukene lala abanye bathatanga sabatibone bafika batikhanzelana kunetilwane ke letinenge tifaya khathi matana kwahlukahlukana kwakhona tingwenya imazebra singatibala lishone nompumelelo kunjalo Giyanik kanti kasingambambelela umbukeli Giyanik kunengile kumele sikubonela ngekhathi kumele sikubone kunengale kumele sikwende sawugibela emahashi sigibele nemabhayisikili mbukeli there's so much to be done at Mlilwane, but then nawe tibonele ukuthi Mlilwane yena wendani. Ufika lapha enzaweni yaseMlilwane ungenela lapha e-reception ku-reception yabo ke ngilapho bakwata kwamukela khona kanti ke futhi ngilapho futhi khona batakulayela timvo letahlukahlukene letendiwa kule ndzawo njengoba phela wathi Mbukeli ukuthi kunemahashi kunemabhayisikili kunetimvo letinyenti letendiwa ko eMlilwane. Sineke sitawucela babeDlamini atasilayela ukuthi kuleli khaya labo bendani. Sanibonani sisi minjani siyaphila sifuna babeDlamini. Sanibonani Malangeni. Hello Nkosi kunjani baba? Siyaphila njani? Siyaphila nathi Nkosi siyaphila sikuvakashele la khaya kini namuhla. Siyabonga Nkosi. Ngimadla wakaDlamini mina sibonga Malangeni. Nginompumelelo ngakaDlamini mina Nkosi. Ngihamba na Giyanik bakaMsibi. Vusele ndlondlo. Sivusele kakhulu Dlamini. Sho ukuthi ke Nkosi sengingaphumi kumbe siyodlala imidlalo lethite la ngephandle besicela nje ukuthi manje usichazele kafishane ngalenzawo lesikuyo kokuthi kwendiwani la ama activities lendiwa ko la khaya nekokuthi sitawuphuma sibheke kuphi. Ama activities lesinawo ke Nkosi maningi la eMlilwane lekendiwako ehlukahlukene ukukhethena sisivakashi sifule siyakhetha ukuthi sifuna kwenda kuphi. Kwehlukene nje sinema game drive la usebenzisa khona ama Land Rover ethu kube nemahashi lapha nakhona tivakashi tiyetisho ukuthi usifuna kugibela emahashi kube nemabhayisikili nakhona bakhetha ukuthi bafuna kuhamba neguide yethu noma bafuna kuhamba bodwa. Kepha ku game drive nakumahashini bahamba neguide ngaso sonke isikhathi. Emabhayisikilini kuba ngayo kulesivakashi ukuthi ke siyafisa ukuhambela sodwa noma sihambe nemntu wakithi. Siyeke sibachazele ngemidlalo nje ehlukahlukene walk akhona na ufuna ukuthambela wedwa noma ufuna kuhamba neguide uyathambela uhamba ubukatilwane elasigangeni seMlilwane. Singacela nje la usinilele emabhayisikili ethu lesinawo lawo leswasebenzisa ukuthi ivakashi mathi ufuna ukugibela. Sawubona bhuti. Yebo sanibona mna. Sikhona njani? Ukhona nami igama lami nginkosi nathi ngwakaTfala ngiyajabula kukwati nekukubona ngidabanga guide wakho
lana sidathi nasihamba ke lana ngidawuhamba ngembili kwakho ngidangilandzela ke nawunembuto noma wetilwane noma waSwaziland ungangibuta nasihamba awungi-overtake uhamba emva kwami. Okay. Nawunembuto wendi-click ngidawuma akunandzaba ukuthi kukangakhi ke lana ke side tilwane letinkulu letinjengema-rhino, elephant, lion and leopard sinayo la ngiyokuphela le big 5. Okay. Sichazele ke thwala nganamabhayisikili ukuthi sihambe ngamabhayisikili yini lekubhekekile ikakhulukati nakuthi tekuphepha njengoba siyabona kuphela kunanathi igcoko nako konke sichazele ukuthi ke nasingena kunanga umdlalo wamabhayisikili yini lesifike siyende. Ngelana nasihamba njengangishito ukuthi lokho sihamba ngidawuhamba ngembili nalesigcoko lokho sisifakile ukuthi siportrait nasingabe udawuwa noma kanjani. Tekuphepha ngihamba ngembili nakhona ingoti ngimcala lotoyibona ngidawubeseke mina ngiyakumisa. Sichazele kumbe nangawo amabhayisikili kuhlukahlukana kwawo siyabona kusana nemagiya ayashintsha usichazele ukuthi ngabe vele nangifika lana ngilisebenzisa njani ibhayisikili kanjalo noma nangitene emndeni wami ukuthi akhona inalabancane. Okay, emabhayisikili lana ayahlukahlukene kunemabhayisikili ebantfwana kunemabhayisikili labadzala nje leli labadzala kushintsha kawo ke la kunemagiya la ngaphasi leli giya leli ulisebenzisa before wenyuke umqansa bese leli ulisebenzisa on a flat surface bese leli nawufuna kuqina embamba nawuhamba ke ibriki leya ngasekudla yangemuva leya ngembili leya ngasenxele yangembili before ke ubriki uqala ngaya sekudla bese uta ngaya senxele noma waze waqala ngale yasekudla itakukhipha likwise. Okay. Okay, no, asambe ke bhuti. Okay, asamba. Igama lami nginginathi ngoAlkhele Sibongo. Ngisuka eshiselweni le kuBohluthi. So ke la eMlilwane but ke ngokuthi Mlilwane mkhulu kune department lengikuyo mina ekachubeka trails. Chubeka trails isebenza ngamahashi kuthatha ivakashi siphume nato siye esigangeni sibone tilwane. So ke senginesikhathi nje lesitse lesingangabo 11 years ngisebenza kulendzawo. And imashi lesinawo la kachubeka trails ang50. Okay. All right. Sichazela nje kafishane mhlande ukuthi what does it take to take care of emahashi enu? Mahashi enu agitshelwa ihlobo lelinjani lebantfu? What criteria do you use kuthi kumbe kube nemvlo ngafika togibela lihashi la khaya nye nibuke ini bese nje uyasichazela ngikwanakekela kwenu ukuthi ninanakekela njani? Mahashi thina lesikwendako siyawanakekela kakhulu vele kufaka ekhasi ngisho umuntu lesile tivakashi tethu natita kutogibela sibuka sisindvo kwekuthi sisinza kanganani kuba khona lapho khona ukhanze ukuthi uover lesisindo lesinganga 95 kg. So umuntu ke lo over 95 asikhoni vele kumthatha ukuthi singambeka hashini because phela naso silwane kufuna ukuthi nathi sibantu sisicabangele sesiphila like thine bantu. Sinemgogodla umgogodla lo hamba ugcine nakuwe wena muntu ngabe uthatha into lesinza uyubone ukuthi sowuphuke umgogodla bathi umgogodla wakho sowonakele. So njengesilwane ke vele siyadivikela kakhulu. Kwesibili siyatinakekela kakhulu especially ehlobo nasebusika
nalapho khona ukhanza ukuthi sifuna ukuthi sihlale sihlobile emakhadane kuba nemakhadane siyasebenzisa lidb bicycle sibuye sisebenzisa nabo shampoo ukuthi siluwashe lahle lihlobe liyakanywa ke nemidlongo kunemsila kube kuhle libe lihle lahashi before liyawufika edivakashini noma onke malanga nje vele ngumsebenzi wethu nalapho alala khona alala ngekhathi edidebeleni etindlini tawo siyacleana ngophela ahlala makahlele ngekhathi atawona akakendelo kanalo sicleane ayanakwa vele neshani bakhona siyawafidela siwathelele nemali. Okay, kumuntu lapha ekhaya nje longakake waligibela lihashi kumbe wavakashela nala Mlilwane ungathini nje kumkhuthata ukuthi avele ngala abe ngumunye wabantu labangagibela lihashi lakho? Ngiyabakhuthata kakhulu ukuthi bangeta betha kutawugibela imahashi eMlilwane. Mlilwane imahashi akhona akakhetheli ukuthi uyacala noma awucali. Lesikubuketa kakhulu sihambise kakhulu i-safety embili before sivakashi tethu sithase sitigibelise emahashini. Nalokunye kwenga kufaka ekhathi ngisho kubantwana labana bo6 eminyaka bo3 years siyabathatha sibendise emaphoni around le camp njengokusuka lapha uhambe ushone endansi ubuye evele le movement yale lahashi akhule akwetayela ngoba thine njengathi nje sinami ngangesaba nangifika but ke ngagcina sengitayele. Welcome to our program, Buhle Betfu, whereby we showcase the beauty of Swaziland. Maybe Thank you. First, tell us where you guys coming from? We're from the Netherlands. We from the north of the Netherlands, Groningen, and we just visited here, Swaziland. We came here one day ago, and it's really pretty. What do you like about Swaziland so far? Your impressions about Swaziland? The parks, the nature, and the animals are beautiful. We don't have anything of that kind back home. It's so pretty, all the different kinds of animals. Yeah. It's big, it's wide, and we just went on a horse trip, as you can see in our clothes. We just went through nature and the animals, the zebras and the kudus and what did we see? Everything. Yeah, and the deer, they're all so close by and it's so pretty. You're just in nature and it's relaxing and it's very good. Yeah. Talking about the environment, what can you say about the environment in Swaziland? It's pretty. It's much greener than we expected. Yeah. There's big trees and nice grass and well, animals just traveling around. It's so pretty. Yeah. Speaking of nature back home, you just mentioned that you've just seen a lot of animals which you do not have back home. Tell us about the Netherlands. So the Netherlands is a really flat country. Yeah, there's it's a lot really of water, flat. a lot of water, but flat country, and we only have cow, sheep, maybe one wolf, and that's it. So to see this is quite beautiful. Yeah. And we're a very small country, and there are like 17 million people living in there. So not a lot it's really crowded. So we have nature areas like this, but it's much smaller and. Apart from Mlilwane, where we're at right now, which other places will you be visiting? We're going to Ezulwini Valley. Yeah, that's quite near, and we've traveled through Mlilwane, I think. Yeah. If I'm pronouncing it wrong, just tell me. Yeah, but we're not staying. We're just staying here for a couple of days because we're on a travel through South Africa. Yeah. So next is Kruger. All right. Yeah. So if you go back to the Netherlands, what is it that you will just take back home, a word back home about Swaziland? We're going to tell all our friends that the nature is beautiful and the animals are the best, and it's so relaxing over here. And this park is very pretty. It's like the animals coming in here and the nice huts. And it's and you're in the middle of the nature, right? The animals are just walking by your huts. We had breakfast this morning, and the kudus and the warthogs, they were just right next to us, sitting next to the table, so that was really nice. Well, speaking of the huts, maybe where you slept, what do you think of them? That's nice. We are sleeping in a beehive hut, I think it's called. And from the outside, we thought, oh, this is quite small, but once you're inside, it's quite big and spacious, and there's nice bathrooms, and it's really nice. Yeah. Yeah.
Yeah, no, I'm just, the house it's great, or the beehive, the hut, I don't know how you call it. It's great, it's very spacious and there's a bathroom, and I think there are some other big, I don't know how you call it, rondavels with very pretty views here, but they were all fully booked, so we could not get them, but... All right. Will you guys be coming back to Swaziland in the future? Oh, we hope so. Yeah. Especially for what you said, the reed ceremony, reed dance. Yeah, we want to see that. And we still have a big part like the east, and you have more nature reserves and stuff. Yeah, we want so to see more. this is only a small part. So. I think we'll definitely come back to South Africa and Swaziland as well. And yeah, please do come, especially for the reed dance ceremony around late this year. Is the most beautiful custom you've ever seen in the culture as well. Yeah. We need to see that. Cool. All right. Oh, thank you. We will. Thank you. Indzawo yasemlilwane ke ikhona nje kungenxa yenkosi Sobhuza wesibili lekungiyona yavula ngalokusemthethweni futhi liyabona bomcoka bekuthi kube khona tindzawo lapha eveni tiyawugcina tona tilwane kusinkhamba kwesikhathi tikhange tona tivakashi. Umlandvo lo njengalona utholakala khona lapha ekungeneni kwendzawo yasemlilwane kanzi ivulwa inkosi Sobhuza wesibili nje igcineke itele letinye tindzawo letifaka ekhatsi bomkhaya bomaloloja bonzinza bohlane kanye naletinye tindzawo konke lokhu kungenxa iyayo inkosi Sobhuza wesibili lokhu namhla sesinato tindzawo temngcebeleka noma ke letindzawo lapho khona tigcina khona tilwane lapha eveni laseSwatini. Le moto lena kuthiwa ngijezibhele imoto le yaqhamuka kule ngishaya tilwane eNgilandi umlando awusho njalo. Ngiyona moto le yafika lapha kwasina kubanjwa letilwane dithathwa letinye tindzawo togcinwa lamlilwane kwakusetshenziswa yona le moto le. Babe rally kana labanye lebamsita kubamba letilwane bebasebenzisa yona kuphuma lamahlathini bambe bafuna letilwane batibambe batileshela kuto. Bethi batibeke la tigcine sitibeke khona. Indzawo lapha la sigcine khona nje letinye tindvo. Letilwane letikhona la laveni la kaNgwane. Jezibhele wadlala izima lenkulu ekugcineni kwemvelo la kaNgwane. Ngiyona moto le eyiqinile njalo nje kwasolibona nje ukuthi vele iqinile. Lutho mhlawumbe seyingathi igugile but yayiqine kakhulu yayikhona kwenta lo msebenzi iphume edihlahleni emahlathini ehlenyuka kubanja ngawo letilwane dithathwe tetogcina lamlilwane. Lapha kulendzawo lena nje sike sikhonjiswe cishe netinsabata kaNgwane kwehlukahlukana kwato. Kunemdwebo nokoke ukuthi kwadwetshwa nje umdwebo wetinsabata kaNgwane lesinato kwehlukahlukana kwato. Bomananga, bonzinza, netibo sikhuphe bomliba. Tonke nje tinsaba lesicishe sinato la kaNgwane bokathi kaphelele tonke nje ingcenye yato. Tikhona lesitikhombisile la lesitikombisako kule map yethu. Lendzawo lesikuyo lena lapha ngila sigcina khona mhlawumbe tikopho noma ke timpomvo tetilwane letihlukahlukene. Kuba ngilapho khona abantu ke sive nje sifike sibuke sifunze ngasinye saletilwane ukuthi siphila kanjani ukuthi siphila yasikhathi esinganani. Tinhlobo nje tilwane sitithola tigangeni ukhanze kusithi ifile ngalo ndlela tife ngato. Bese ke siyathatha lapha siyatibeka kuze sive sikhona ukufunza ngato. Lehlukene kanengi ke la letilwane. Khona imvubu, khona indlovu, lena nje ijirafu lena, dinengi nje tehlukahlukene. Siyasitfola tigangeni nabe sothi khwaze tilimena sibe sitigcine la. Kuyachaza ke ngasinye macondzana leso lukhakhaylwaso lesilwane ukuthi lesi silwane sini. Siphila isikhathi esingana ngabe futhi siphile kungabe tikhona ukuthi asithikameda sisaphila. Nekuthi mhlawumbe ke mangabe shothi sikhulele kuba isikhathi esinganani kuyachaza nje ngehlobohloti kwehlukana kwetilwane. Lapho khona sive nabe sizivakashela lapha eMlilwane sifike sikhone kubuka sifike sifunze sitokwathi kabani ngaletilwane. Bese ke nabe sinenhlanhla lesive sikhone kubona letisaphila la sigangeni. Ibe setati mhlawumbe ukuthi lesi kuthiwa silwane bani yini siphila isikhathi esinganani. Lena nje ingongoni le khakhayelwe ngongoni lolu. Le mhlawumbe nawo kusilwane lesinye lesinaso la. Lena bathi iron lena ithakayezi. Lena lishongololo tehlukahlukene nje dinengi lapha tikopo. Le takele tinye temkhombe. Umkhombe ke siye sithi ngibhejana. Eselesa etulu seinyathi. Dinengi nje malangeni le nekwehlukahlukana kwato lapha letikhona. Siyatithatha ke sitigcine lapha abantu kuze bafunze ngato lona nje ngidayikazana lo khakhayi lwadayikazana lo lathathwa nalo lwatogcinwa la. Kepha ke singeqwayisa esiveni lokuthi singede phela ngosamsatibula letilwane ngoba sithandzela ukuthi sitibone tiphila nesivele ngokwehlukahlukana.
labaqhamuka khashana emaveni bayete batobona tona etilwane. Libito lami ngihlobisile ngwakadludlu Sibongo. Ngisebenzela la eCuro Shop eMlilwane. Timfo depfu lesinato ke sine timfo kahle ngasho lokuthi tinfo lesitfola la eveni letfu laseSwatini. Kuncane kuside lesikutfola ngaphandle. Lokunye kwako lokubhala eMlilwane njengemashethi cause tivakashi tetfu tiye tifune kuphatha info natibuyela emuva emaveni abo bayafuna kuphatha tinfo lekutaba sikhumbuto kibo. Sinetimfo tekugaba tonke nje leti titfolakala la Swatini. Sina konke lokhu but lokunengikwako kubhalwe Swaziland because basuke betela batovakashela sine sebayathenga i-coil holder labatoyilayela labanye emuva. Sibe netimfo depfu letinye tibhalwe eMlilwane kuthi nayo yajabula ukuthi ufikile eMlilwane. Okay, lokunye ke ukhanze ukuthi lokubhalwe eMlilwane nebamfu nje tivakashi depfu tala Swatini diyafuna ukuthenga kubone ukuthi ish ngaye ngavakasha eMlilwane. Sibe nema products ethu akaBiobab wethu tholakala khona la kaNgwane. Sibe na ema products ethu Swazi Kenglis neamati ulapha ngesheya. Sibe nabo Black Mamba nabo bakhona la kaNgwane. Sibe nabo Bulembu le nkampani leyo nayo inema products ayo. Lokusho ukuthi nje thine ema products ethu vele ebantfu laba based la eSwatini. Timfo letinengi Biobab, Swazi Kenglis, imvelo eSwatini, timfo tekugaba because bayakuthanza njengana kunje kwakhiwa bamfana bemaswati babuyela emva baphethe sine ilogo yethu futhi nelamlilwane ngileyo indayikazana. So yebo indayikazana yebo ingako timfo letinengi nje khanza like this one njengaloku nje kunale ndayikazana lona lotayikhanza la ngaphandle. Then siphinze sibe nako siphinze futhi basakhele as toy sikubeke la. Then lokunye sibe negrocer, sibe nabo ma ice cream, sibe netina potetfu ngisho ngathi sekuphelile. Lena ke indlu yethu Mlilwane leli. Sinawo lamalonto ethu asithupha lapha sekawonke. Leli lehlukeneke kabili. Lamkhathini kuba nezivalo sehlukanisako. Kunalelinye likamelo ngale. Naniqhamukani ngumndeni mhlawumbe nifuna kubonana la ngekhasi kuneminyango niyawuvula nehlukanise noma ke nuvale nangafuni kubonana. Nilayela ngekhasi lilinye lakhona liba nemibhedze lemibili munye idabuli lo munye uyisingle. La ngekhasi futhi kule ndlu kukhona nestove na ufuna ukudiphekela nemabhodo ngekukhona utene kudla kwakho uyakhona ukudiphekela ngekhathi. Nemashawa nje lokunye kukhona la ngekhathi uyawufike uthole kuphelele. Na ufuna ke kudla e-restaurant yethu uyahamba udle khona kazi na ufuna ukudiphekela wena uyakhona lokhu udiphekele khona la ngekhathi. Asithupha ke sonke lamalondo ehlukahlukene la ngekhathi lamanye nemadabuli lamabili lomunye unedabuli inye nalesingle njengoba siubona nje lona ngula. Bathi tsanza kakhulu tivakashi tetindlu leti ngubana ubuka la ngembili kwato kune view lenhle kakhulu uyakhona nekubona tilwane la ngapha tidla hamba indzawo nje lenhle kakhulu ubona letinsaba nathi yamshiyalo yalapha kuhle nje sibili impela. Tivakashi tetindlu tiyatsanza ukuthi ivakashi yethu fehlela kude. Singacela nje sive ukuthi singeta sivakashe sifike lapha sihlale singcibeke siphumule sendekele imidlalo ngishito lehlukahlukene lesinayo amabhayisikili emahanshi Land Rover nekuhamba ngetinyawo. Ngiloko nje singacela emaswatini ukuthi awakete asivusela sivakashele. Sikhona siwalinzile ukuthi siwaside nekwachazela ngalenzawo yaseMlilwane lasigcina khona imvelo. Siyabonga malangeni. Mbukale ukuthemba kwethu ukuthi lokubonile namhla ehlelweni ukuthokotela esibili nekwakuthi nawe udibonele ukuthi umlandvo waMlilwane ngulomuhle impela. Nama activities ke lesiwendile nomphumelelo lapha ngithokotile mina kuba la Mlilwane ebekuya ngamazi bengahlala la ukugibela libhayisikili nje into engayigcina katseni kodwa ke ngisina ngigibela la ngemva ukuthi hayi khona indzawo yokuvakashelwa lena ude nemndeni wakho ngigibela libhayisikili nehambe itonke letindzawo kube mnanzi kube nje ya kungako nje Giyani Swaziland Tourism Authority akhuthata kwekuthi yati live lakho kabandi ngiko siyayesithi hlomangwane vuka uvakashe ngenhlanhla lembike embukeli sasifike khona emaphethelweni ehlelo lakho
ngiyakholela ukuthi Buhle Betfu elangeni namhla kodwa siyakuthembisa ukuthi evikini lelitako ngesikhathi esifanako sidabe sila ehlelweni lakho sikulethela bona buhle belive la kaNgwane. Siyethemba ukuthi by now sewuyaladi ilive laseSwatini mbukeli soyadada indzawo longativakashela wathi ukuthi nawe yakuphi yini utawufika uyithokotele njengoba phela sehlale sisho ukuthi lati kabandi ilive laseSwatini thuthukisa umnotho walapha kaNgwane ngato tekuvakasha vakashela tindzawo ke lapha eSwatini Mlilwane ke sesikulethele silabe sosekulethela nelinye tindzawo awu sikhathi sike nompumelelo sesishayile nase sinjena sesisho ukuthi ayikhona asehle ngelibonza njengeliphela sifaka umsilema sangene sikhwebuke mnganalo kungaka mbukeli nasabisana na iSwaziland Tourism Authority CT Hloma Ngwane vuka uvakashe nisaleni kahle.